Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Kromo Palembang. Hari ini hari Senin, malam Selasa, tanggal 20 Jumadil Awal 1447 Hijriah, bersamaan dengan 10 November 2025 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini telah kita dengarkan kumandang azan oleh muazzin Al-Ustadz Ahmad Fitrayadi SPDI, dan salat maghrib akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Farhan Sulhani SPSI Al-Hafiz, serta dilanjutkan cawe serutin pada salat maghrib bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Agus Haji Muhammad Husni Tamdin Yusuf SAG MSI dengan tema metode menjemput ajal. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya, dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Serta kami menghimbau kepada para jamaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid dan dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قام الله وسوته صووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله
ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. رفني ورحمه. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثر الناس وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا. لا إله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار السادس. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام حينا ربنا. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا وافي يا كريم أنت الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولكم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت ربي لا إله بك من شر ما صنعت أبو إليك بنعمتك علي أبو بذنبي واغفر لي فإنه لي يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lin-nasi wa hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wanfa'na bima 'allamtana wa sallimna min afatid dunya wa 'adzabil akhirah. Amma ba'du, yang kami muliakan, kami cintai para sesepuh, orang tua kita semua, Bapak Ibu, hadirin hadirat para jemaah. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai, minta keikhlasan, kerebaannya kita baca surah Al-Fatihah untuk kesehatan, kesembuhan dari saudara kita Nyayu Nurlela binti Ki Gus Umar Hamdani. Mudah-mudahan berkah kita berkumpul di dalam taman surganya Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan kesembuhan, Allah angkat seluruh penyakitnya. Begitu juga kalau ada keluarga jemaah kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah. Al-Fatihah li syifa Nyayu Nurlena binti Ki Gus Umar Hamdani. La syifa illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walillahi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makasih. Malam hari ini kita akan bahas berkaitan dengan metode menjemput ajal. Metode itu cara. Ajal di dalam Al-Quran disebutkan Allah kurang lebih ada 56 kali kalimat ajal. Artinya berbeda-beda. Ada yang artinya ajal itu adalah waktu muayyan, waktu yang ditentukan. Ada juga yang artinya maut, kematian. Ada juga artinya kehancuran, atau juga iddah, atau juga azab. Nah, pada kesempatan ini yang ingin kita bahas berkaitan dengan kematian. Walikulli ummatin ajal, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat manusia itu punya batas waktu. Maka apabila ajal mereka telah datang, tidak dapat mundur dan tidak dapat dimajukan walaupun sesaat. Kematian. Setiap yang hidup, setiap yang bernyawa pasti mati. Mati itu artinya balik, rojiun. Sering kita sebut ketika ada dapat musibah, khususnya ada kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Kita dari rumah ke Masjid Agung, sampailah salat Isya, selesai, balik apa tidak kita? Balik. Itu hakikat kematian. Tak lama di Masjid Agung. Dari maghrib, isya. Habis itu balik. Sama hidup di dunia ini. Tidak lama. Kalau macam itu aku dah galak balik, bosan nak hidup Masjid Agung. Lajulah. Ya usir orang gitu. Orang rumah bertungguan. Itulah hakikat mati. Mati itu ada lemah, ada tak lemah. Tinggal kita. Dan sesungguhnya hakikat kematian itu lemah. Maka Nabi mengatakan, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah.
siapa yang senang, cinta berjumpa dengan Allah, Allah senang cinta berjumpa sama dia. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, ada yang ingin, ada yang kegalaan. Kenapa? Nikmat yang terbesar dari seluruh nikmat-nikmat yang ada ketika kita berjumpa dengan Allah. Maka mati itu lemah. Makanya orang yang mati tak balik lagi kan? Ada tak orang mati balik? Maka jangan pernah takut mati. Cuma jangan pula kegalaan nak mati. Aku tak takut Pak Ustaz, tegak tengah jalan. Jadi agar kita mati kita lemah, ada jalan sudah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini caranya biar kita matinya, kita baliknya lemah. Tak galak ya silakan. Pertama, ketika kita menikmati itu kan banyak sebab. Asbabul maut katsira fal mautu wahid. Sebab mati itu banyak. Ada yang sakit, ada yang kecelakaan, ada yang masuk angin ni juang. Duduk bersendai-sendai nggak ngulik laju. Ya sebab. Jadi banyak sebabnya. Tapi kematian itu sih kok. Nah, biar kita mati kita lemah, pertama ya taati Allah. Taati Allah. Karena sesungguhnya Allah ciptakan kita di dunia ini supaya untuk taat kepada Dia. Kita ini dalam hidup, Bapak Ibu, saudara-saudari hadirin yang berbahagia, kita ini kadang taatlah dengan manusia. Atasan, komandan, pimpinan, bos, kalau nyuruh siap. Kau ini laksanakan. Tapi ketika Allah nyuruh kita, kadang kita tak benar siap. Allah panggil, ayyuhas salat. Biasa baik kita. Marah pula alam besar masjid ini mening kepala weh. Pening kepala. Padahal Allah yang manggil itu. Ayo kata Allah solat, ayo solat. Ayo alal falah, ayo. Kamu bakal menang, kamu bakal senang, kamu bakal beruntung. Padahal yang menjual hidup kita, yang menghidupkan kita apa komandan kita, bos kita, pimpinan kita. Tidak. Yang menjual kita sehat, yang menjual kita hidup, yang menjual kita seluruh nikmat yang ada di muka bumi yang kita rasakan sampai saat ini, Allah. Kok kita tak taat dengan Allah? Maka taati Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, baik yang wajib yang sunnah, ya ke. Sekecil apapun kebaikan, gawe ke. Boleh jadi uji kita kecil, zahir pandangan kita ini kadang menipu. Kita ni kadang nyingok casing, nyingok mata. Nyingok uang itu, hartanya banyak, jabatannya tinggi, aja kita senang lah itu. Belum tentu. Nyingok uang buntu, aja kita sara dia. Belum tentu. Boleh jadi yang uji kita yang dia tadi senang, banyak harta, banyak jauh. Dia paling pening. Siapa ini? KPK apa jaksa? Susah dia. Kita paling mikir ke makan besok beli apa kan? Apa nasi gemuk, apa nasi goreng. Ini pandangan zahir. Maka sekecil apapun kebaikan, gak begitu. Kata Mbah Maimun, kita masuk ke kamar mandi. Nak mandi di bak itu ada semut terberak. Terberak. Mbei. Taruh di pinggir. Itu kebaikan. Kalau Agim ada lipas terbalik. Dah ajak berjalan dia. Balik ke. Tak berjalan dia. Itu kebaikan. Kita ni dah mati kau.
Balik ke kebaikan itu. Kecil itu sepele. Boleh jadi ini yang menyebabkan Allah ridha kepada kita. Boleh jadi karena itu tadi Allah senang sama kita. Seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah. Jadi kita kecil. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Supaya kaget kalau kita mati, senang kita. Kenapa setiap kebaikan itu pasti dibalas oleh Allah. Dibalas. Sekecil apapun keburukan, kejahatan, tinggal ke. Boleh jadi uji kita itu kecil, itu besar di sisi Allah. Bergoyor. Yang wajib, oke, kita laksanakan yang sunnah. Nah, keburukan, kejahatan juga kita harus tinggal ke. Kita ini kadang kebiasaan. Ketemu kawan, mana dia tu? Tak basah itu. Separai kau. Itu keburukan itu. Jangan tinggal ke. Jadi kalau kita bertemu model macam ini, mana Ustaz? Oh, tak boleh ngomong iwong. Kita sudah ibadat, usah ibadat kita. Bertakuan pula macam ustaz baik kau ni. Iyalah jadi ustaz aku. Kecil, uji kita biasa. Boleh jadi ini yang menyebabkan amal kita habis. Kenapa? Bakal ditontonnya. Atadruna manil muflis. Tahukah kamu orang yang bangkrut? Kata Nabi kepada para sahabat. Para sahabat menjawab, al-muflisu fina ya Rasulullah, malla dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut, orang yang rugi, orang yang pailet di antara kami ya Rasulullah, orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta kekayaan. Kata Nabi, bukan. Oh, yang bangkrut kaget bawa amal solatnya, amal puasanya, amal hajinya, amal sedekahnya, amal-amal kebaikannya, tapi di dunia dahulu dia pernah ribah, menceritakan keburukan orang lain, fitnah, nyakiti wong, ngambil hak wong, numpak ke darah wong, macam-macam. Maka amal kebaikan kita yang banyak yang sudah kita siapkan tadi diberikan kepada pulan. Habis amal ibadah kita, ada pulan yang lain masih nunggu, maka kesalahan di pulan itu Allah ambil, Allah limpahkan kepada dia, paturihat ilan nar, dan dia dimasukkan dalam api neraka. Na'udzubillah. Sekecil apapun keburukan, tinggalkan. Supaya kaget waktu ajal datang, lemah, senang. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan Allah dalam kondisi apapun dan dimanapun kita. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepada kamu, kata Allah. Jangan tinggalkan Allah. Kenapa? Allah tidak pernah ninggalkan kita. Makanya kami selalu berpesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua-tua, tak usah lagi nemen ngurus si cocong. Ini terbegot-begot, sikok, nulangi pula. Ya Allah, kesian nasib begitu. Ya Ustaz, tetipnya cocong. Jadi pengajian tak lagi main ini. Sembayang kadang tinggal ngurusin cocong. Oi, kita bakal mati. Persiapkan biasa ke waktu kita untuk Allah. Kenapa? Kaget cocong kita tinggal ke, harta yang kita miliki akan kita tinggal ke, semua yang ada di muka bumi ini akan kita tinggalkan. Kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita sudah biasa dengan Allah, nikmat. Tapi kalau sudah besak kecinta dengan cocong, dengan materi yang di dunia ini, maka tak galak mati. Kaget dulu, ya Allah, mati aku ni nak hantar ke cocong, nak nyengok cocong. Itu sudah mulailah sudah tua, ada harta, tak usah lagi magusi rumah. Mesai rumah, tak usah. Siap ke rumah istana kita di alam barzah, siap ke istana kita di dalam surga. Kaget dunia ini tak lama lagi, kenceng-kenceng. Apalagi lah nemen dengan masuk rumah sakit, kalau kenceng-kenceng 5 tahun lagi. Siap ke? Ingat dengan Allah. Ingatlah dengan Allah. Makanya puncak mengingat Allah itu di dalam solat. Wa aqimis salata li zikri, dirikan solat untuk mengingat aku. Maka di luar solat kita selalu diingat dengan Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW menuntun kita dalam setiap kesempatan, dalam setiap perbuatan ada doa. Seluruhnya ada doa. Paling tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Paling tidak. Keluar dari rumah baca doa.
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Naik kendaraan ada doa. Masuk ke masjid kaki kanan baca doa. Kaget nak makan tangan kanan baca doa. Habis makan berdoa. Masuk WC kamar mandi ada doa, keluar ada doa. Ada doa supaya kita apa? Ingat dengan Allah. Jadi kalau kita ingat dengan Allah, Allah pasti ingat sama kita. Maka kalau Allah sudah ingat dengan kita, maka yang di langit semuanya kenang sama kita. Di dunia baik, kita dikenal orang banyak. Senang tak kira-kira? Oh si Anu, oh iya tahu. Iya. Haji Iskandar balik sana, tahu. Tahu kalau. Di dunia ini seluruh malaikat, karena Allah selalu ingat dengan kita, seluruh malaikat ingat sama kita. Makanya dari riwayat Sayyidina Ali ketika Sayyidina Umar meninggal, dia minta kepada Allah supaya kasab, supaya pajak melihat ruhnya Sayyidina Umar ketika ditanya malaikat Munkar dan Nakir. Karena hebat ini Sayyidina Umar ini jin itu takut sama dia. Kalau nengok Sayyidina Umar, jin-jin kafir itu mencolot kalau berlari. Karena pernah kejadian di Mesir itu irigasinya itu buntu. Uang ahli-ahli lah sudah datang menerima masih buntu. Rupanya disempeli ditutup oleh jin. Laporlah gubernurnya kepada Khalifah Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar datang. Dari Jawa jin nengok Sayyidina Umar mencolot kalau berlari. Akhirnya langsung lancar irigasi itu. Jin. Tapi Sayyidina Umar dalam riwayat takut dengan bininya. Bukannya takut, pernah dimarahi bininya. Karena ada warga nak ngadu, galak dimarahi bininya. Jadi nak ngadu dari Sayyidina Umar. Waktu nak ngetok rumah Sayyidina Umar, dengar bini Sayyidina Umar marah-marahi Sayyidina Umar. Diam Sayyidina Umar. Aku nak ngadu dengan Sayyidina Khalifah ni bini galak marah. Ini bini Khalifah marahi Khalifah. Ada orang. Akhirnya kalau nak megang nak pintu nak notok tadi, tahu Sayyidina Umar ada orang datang. Akhirnya dia panggil. Nak ke mana? Tak orang. Saya sini dulu. Ada apa? Aku ni nak ngadu wahai Khalifah. Bini ku di rumah tu galak marah baik. Pas aku nak ngadu dengan Khalifah, bini Khalifah marahi Khalifah. Kata Sayyidina Umar, boleh, wajar perempuan itu marah. Itu nak sabar. Karena apa? Berat jadi istri itu. Berat beban wanita dia di rumah tangga. Jadi kalau dia marah, diam ke baik. Agak masih dibuatkannya kopi gitu. Jadi Sayyidina Umar. Nah Sayyidina Umar ketika meninggal, Hasan Ali bin Abi Thalib tadi dibukakan oleh Allah hijab. Ketika didatangkan malaikat Munkar dan Nakir, disangkonya bakal kena segak ini malaikat Munkar dan Nakir ini oleh Sayyidina Umar. Rupanya Sayyidina Umar, apa yang disampaikannya wahai malaikat Munkar dan Nakir? Kamu tahu tak siapa aku? Siapa? Aku ni sahabatnya, kekasihnya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kekasih Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Munkar dan Nakir tidak bertanya. Maka itu kadang menjadi patokan rujukan Nahdlatul Ulama. Kalau meninggal kaget, tenang baik, kamu njuk tahu kami ini santrinya Mbah Hasim. Lalu ditanya malaikat Munkar dan Nakir. Ya mungkin ya Mbah Hasim, ya wali ulama yang terkenal. Kalau kita njuk tahu be aku ni murid ni Ustaz Nus Tamrin. Siapa Ustaz Tamrin itu? Dia tak kenal sama kita. Jadi ingat dengan Allah. Dalam kondisi apapun ingat dengan Allah. Jangan lupakan Allah. Sedang senang ingat Allah, sedang susah ingat dengan Allah. Apapun masalah yang kita hadapi ingat dengan Allah. Allah pasti ingat dengan kita. Allah pasti berikan jalan keluar. Kemudian ketika kita menemui ada yang sedang gawat sakratul maut, baik keluarga misalnya tetangga dekat kita, maka jangan panik, jangan panik, jangan kita laju lepun sana, lepun sini, jerit sana ke sini.
Tuntun dia dengan kalimat la ilaha illallah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan, tuntun orang yang akan meninggal di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Sekali-sekali baik. Kemudian lambat-lambat. Jangan memecah kita beratib. La ilaha illallah. Lambat-lambat. Nah, karena dia berat. Sudah misalnya dia nyebut ke la ilaha illallah. Dah jadilah. Nah, dah lama dari situ nah nyai lah datang nah ibu lah datang kalau nak nyumput. Ngapo? Siapa nak nyumput? Kau ni nak nyumput, nak pergi aku ni. Kadang ngomong orang yang nak meninggal tadi. Kita tak tahu. Tonton lagi. Kadang nanya jam berapa hari ni? Nanya jam. Tonton lagi. Atau kalau seandainya dia tak ada pacak jawab, tak pacak dia nyebut ke la ilaha illallah, boleh jadi mungkin di dalam hatinya dia nyebutkan itu. Kalau kepanjangan Pak Ustaz, takutnya kaget dia tak tersebut la ilaha. Boleh tak kalimat Allah, boleh. Kalau ini tadi, fazkuruni azkurkum, ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Nyebut Allah itu kan Allah, itu ingat dengan Allah. Supaya dia bawa bekal iman, dia yakin kepada Allah, insya-Allah dakhalal jannah. Sudah, dak kata gerakan lagi. Jingok 3 tempat. Diedung. Jingok diedung ini makin telunjuk gitu, ada dak hawa, ada dak napas. Katik lagi di leher. Pegang leher sini. Kalau kita hidup masih ada. Coba pegang, kamu dak katik lah laju hati kita. Ada. Mendak katik lagi, sikok lagi, urat nadi. Makai 2 jari urat nadi ni, jangan sikok, kadang tak ketemu. Tempel. Masih ada. Kalau 3-3-nya dak katik kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak usah bawa lagi ke rumah sakit. Cuman kadang masih ragu wong ni, bawa ke rumah sakit, meninggal. Perhati ketiga, orang yang meninggal itu, kata Nabi, ciri orang dapat rahmat ketika menghadapi sakaratul maut, keningnya berkeringat. Yang kedua, netes ke banyu mata. Itu netes banyu matanya. Yang ketiga, bibirnya kering, becak orang puasa padahal dia tidak puasa. Itu ciri orang dapat rahmat menjelang sakaratul maut. Kemudian banyak tanda yang lain, senyum. Kemudian ya wafatnya malam Jumat, hari Jumat. Banyak tanda-tandanya, insya-Allah termasuk husnul khatimah. Nah, mana yang mati itu mulutnya mangap, matanya melek, Pak Ustaz? Wajar. Jangan difitnah. Sebab kata Nabi, ketika roh keluar, idza qubidar ruh tabi'al basaru, ketika roh itu keluar, maka mata ini mengikuti ruh. Jadi roh itu, ingatlah kaget kalau kamu mati kaget. Roh itu dari ujung kaki naik ke jengku, naik ke pucuk. Maka ketika sampai di jengku, Allah berkata kepada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, stopkanlah dulu, berikan izin kaki kanan kaki kiri untuk berpamitan satu dengan yang lain. Maka kaki kanan ini ngomong dengan kaki kiri, wahai kaki kiri, selamat berpisah, mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Yo, kata kaki kiri. Makanya kata para ulama, kalau kita galak sakit kaki, boleh diomongi. Oi kaki, jangan nemen gino, sakit. Kita nak ke masjid. Kalau kau sakit, ke masjid. Yo, kata kaki. Ajak ngomong. Jadi naiklah ke jengku, naiklah ke pinggang, naiklah ke dado, mulailah mengah-mengah situ. Mulailah ini. Naiklah ke bocor terus. Nah, ketika ruh nak keluar arah kepala kita, mata ini nyingok ruh yang keluar. Nah, lom sempat dia nutup, ruh sudah keluar, makanya itu melek. Maka jangan difitnah. Itulah nak galak makan duit masjid. Entahlah melek matinya. Ada halidah. Fitnah itu. Mulutnya ngapa terbuka? Boleh jadi tua. Gigi palsunya lepas, akhirnya terbuka. Jadi jangan pernah kalau melihat orang yang meninggal, jangan omong ke keburukan dia walaupun dia wong buruk. Sebelah yang baik-baik. Baik dia tu. Lama wongnya. Jangan dah kalau semayang dia tu. Apalagi ke masjid, gawenya salat tu lah gawenya, tak usah disebut ke. Kenapa?
Ya, kewajiban kita mendoakan dia supaya diampuni Allah, disayangi oleh Allah. Kemudian hadap ke arah kiblat, posisi kakinya di depan, kepalanya ke sana arah kiblat. Nah, jadi kalau kita tegak ke posisinya, dia ngadap kiblat. Baju, kain, ya, seluruh yang nempel di badannya bukai. Kalau ada kotorannya bersih ke, ngapa ada kotoran? Wajar. Mungkin dia habis makan belum sempat keluar, ketika harus keluar dia keluar. Kemudian tutup kain kepanjang dari kaki sampai kepala, seluruhnya ditutup. Jangan becak di sinetron, nutup yang meninggal dari kaki sampai di sini baik. Di sini pakai kain gas, kain tipis itu, kejingoan rainya. Tutup kalau. Nah, kalau kita kepengen nyingok orang meninggal, izin dengan keluarganya. Jangan datang langsung, nah meninggal dia nih, langsung muka. Izin dulu, boleh tak kami nak numpang nyingok. Kapan kata tuan rumah keluarganya lajulah, atau kata tuan rumah kaget bepak, kaget kami baru njuk tahu. Mungkin dia tak ngizin ke? Tak tahu kita, jangan kita, ngapalah pastilah mati macam-macam dia ni. Jauh buanglah jauh-jauh yang idak-idak itu. Tutup kain panjang. Nah, ketika kita melayat, Bapak Ibu usaha ke masuk jingok jasad yang sedang diselubungi itu. Itu pelajaran buat kita. Maka kata Nabi, kafa bil mauti wa'idha, itu cukuplah kematian itu menjadi pelajaran nasihat buat kita. Masuk, jangan duduk pengen jalan, jaga-jaga, kakak balik. Ini yang meninggal kita jingok, ya Allah, kemarin sehat, kemarin sama-sama berjamaah, kemarin masih beresan, kemarin masih berteleponan, sekarang dia udah kati lagi. Mak manu aku kaget, ya Allah, anak banyak, siapalah dari anakku ni pacak noaka, pacak nyolatkan aku, harta aku banyak, tapi masih dia bangga loh, belum aku sempat, aku wakaf ke, aku sedekah ke. Pelajaran buat kita. Kemudian baca Al-Quran. Apa baik ayat yang ingin kita baca dari surah Al-Fatihah, nak baca Yasin, surah Al-Ikhlas, apalah, hadiahkan untuk yang meninggal. Hadiah ke, kemudian berdoa. Setelah itu baru selesai kita balik misalnya, atau nak nunggu sampai pas penguburan. Kemudian usaha ke kita sebagai khususnya laki-laki, solat jenazah itu jangan tidak ada melok. Rugi, sayang kalau kita tidak melok solat jenazah. Makanya kalau ada jenazah hari Jumat atau zuhur, yang utama solat setelah solat Jumat, solat zuhur, solat jenazah dulu. Jangan solat sunnah, wajib dulu. Habis solat Jumat, khotib pendek be, yang sabaan Al-Fatihah sabaan tinggal ke sunnah itu. Ini ada jenazah, habis solat doa pendek, bapak-bapak, saudara-saudara minta ke rasanya solat jenazah, mayat langsung bawa ke depan. Kaget solat sunnah, solat jenazah. Selesai solat jenazah baru solat sunnah. Maka Madinah begitu. Kalau kita ngambil solat sunnah lewat kita, tidak ada melok. Karena habis solat wajib, tak lama dari situ solat jenazah. Falahu kirat, dapat satu kirat. Wamal kirat ya Rasulullah. Apa kirat itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah seukuran gunung Uhud. Salat jenazah 3 sop, 40 orang, 100 orang, lebih dari itu mereka mendoakan orang yang meninggal, insya Allah diampuni dosanya oleh Allah yang meninggal itu. Makanya kadang nak ngambil Jumat supaya jemaahnya banyak nyolat ke jenazahnya, Masjid Agung atau masjid-masjid tempat lain. Jenazah. Habis salat jenazah itu sunnah Nabi yang menyebutkan asyhidu annahu min ahlil khair. Saksikanlah olehmu bahwasanya yang meninggal ini orang yang baik. Boleh tak kita sebut kebaik? Sunnah. Idza asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah, kata Nabi. Apabila kamu memuji seseorang kebaikan dia, maka wajib bagi dia surga. Nah, masalahnya ni ada yang bertanya, Pak Ustaz, dia tu mati apa dosis? Negok tua campur bodrek campur baramek, mati Pak Ustaz. Jadi kami sebut kebaik apa tidak? Ujiku, kamu pernah tak melihat dia berbuat kebaikan semasa hidupnya? Pernah Pak Ustaz. Kami pernah gotong royong. Dia mesti ke sampah, mesti ke got.
Itu kebaikan bukan? Iya, sebut ke khair, baik. Jangan diam baik. Ada yang ngomong wallahu a'lam katanya. Oleh kalau wong apa Allah alam ini. Kita dah tahu kaget kita mudi ke Tuhan katanya. Dia tu jahat, kita sebut ke baik, mudi ke? Bukan soal budi membudi. Ada tak kebaikan dia? Ada. Kenapa? Karena ketika dia berbuat baik, balasan kebaikan yang Allah berikan, yang maha pengasih, maha penyayang, yang maha memberi, lebih banyak daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka jangan pernah putus asa. La ta'asu min rahillah, jangan putus asa di rahmat Allah. Jangan putus asa dari ampunan Allah. Banyaklah dosa kita. Maka ampunan Allah lebih banyak dari dosa yang pernah kita lakukan. Sayangnya Allah lebih luas daripada maksiat yang kita lakukan. Aku ni Pak Ustaz tak diampuni Tuhan mungkin. Apa banyaknya dosa. Diampuni kalau memang benar-benar minta ampuni. Maka ada badui datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ni banyak dosa. Amanullah ya Rasulullah. Ya dapat balasan. Kalau seandainya katanya Allah akan mengazab menyiksa aku akan menuntut Allah. Terkejut Nabi. Mana kau nak nuntut Allah? Aku akan tuntut ampunan Allah. Aku akan tuntut kasih sayangnya Allah akan dosa yang pernah aku lakukan. Karena Allah maha pengampun dan maha penyayang. Senyum Rasulullah. Malaikat-malaikat pun senyum kata Nabi mendengar ucapan orang itu. Jadi sebutlah baik. InsyaAllah mudah-mudahan dia termasuk yang baik. Kemudian ya, usaha ke ada amalan dulu guru-guru kita ketika di kuburan ngenjuk tanah sikok-sikok. Itu tanah dibaca ke surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi itu ada dalam kitab Fathul Mu'in. Jadi macanya berapa kali dalam hadis Nabi? 7 marrat, 7 kali. Maka dia akan diselamatkan Allah dari siksa kubur. Maka ada hadis Nabi itu. Jadi kalau seandainya ada menunjuk ke tanah, baca ke Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr ma adraka ma sampai 7 kali. Selesai sekali lagi 7 kali unjuk ke. Masuk ke di tempat penguburan. Taruh di kepalanya boleh, depan sini boleh, di dadanya boleh, di belakangnya boleh. InsyaAllah barakah dari surah Inna Anzalna. InsyaAllah selamat dari siksa kubur. Makanya tidak seluruh wang yang diinjuk. Pilih-pilihan. Ustaz, wang tua-tua diinjuknya. Tidak ada wang muda-muda yang makin lepis-lepis, tidak injuk wang. Mbeknya masih kena siksa, mati. Rupanya dibacanya Inna atau Inna. Karena Inna Anzalna ada apa dia. Baca ke Inna Anzalna. Kemudian baca talqin. Talqin itu baik, bagus itu dalam Imam At-Tabrani. Hadis sahih, bi isnadin sahih. Karena orang yang meninggal itu dia ngomong, arsidna yarhamkallah, bimbing kami ini, mudah-mudahan kalian dirahmati oleh Allah. Minta diajari. Makanya talqin itu bahasa Arab. Kenapa nak bahasa Arab Ustaz? Karena ngajari orang meninggal. Karena kaget ketika masuk alam barzah, alam akhirat, bahasa kita seluruhnya bahasa Arab. Tidak bahasa Palembang, bahasa Arab. Maka tak perlu belajar bahasa Arab. Nunggu mati baik kaget pacak dewek. Marabbuka wa man nabiyuka. Maka otomatis yang meninggal pacak ngerti bahasa Arabnya. Tapi nyawabnya bergantung dengan perbuatan dia. Iman atau tidak tergantung itu. Yang tidak beriman lari, merebuka lari, aku tidak tahu. Waman nabiyuka tidak tahu, lari. Itu tidak beriman. Nah, jadi talqin itu usaha ke dibaca. Makanya kita, apalagi yang muda-muda belajar. Ya, kalau seandainya Bilalnya, yang nak maklum lah zaman ini ada meninggal 3, Bilal tak melok dia ke kuburan. Jadi tak kata yang baca talqin, kita yang baca talqin boleh dari Yasin atau dari Majmu' Syarif atau siapkan niat untuk membaca talqin dan mendoakan orang yang meninggal itu. InsyaAllah mudah-mudahan meninggal itu perpisahan sementara baik. Karena apa? Satu saat kaget kita
dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya kita tak pernah bertemu, kemudian hidup di dunia ini kita bertemu, kaget kita berpisah, kaget bertemu lagi di mana? Insya-Allah di dalam taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, mudah-mudahan satu saat nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, meninggalkan orang yang kita cintai dalam husnul khatimah, insya-Allah dengan ridhonya Allah, ampunan Allah, kasih sayangnya Allah untuk kita semua. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Saja kiranya mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kepada Allah kita semuanya, mohon ampunan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wa niyyatana wa maqsudana innaka sami'ud du'a wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim washfih nyayuna Laila binti Gus Umar Hamdani la shifaa illa shifauka ya Allah shifaan la yughadiru saqama bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Kromo Palembang. Hari ini hari Senin malam Selasa tanggal 20 Jumadil Awal 1447 Hijriah bersama dengan 10 November 2025 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini telah kita dengarkan kumandang azan oleh muazzin Al-Ustaz Ahmad Fitraya di SPDI, dan salat Isya akan diimami oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Farhan Sulhani SPSI Al-Hafiz. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Serta kami menghimbau kepada para jamaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid dan dapat mengikuti rangkaian dzikir dan doa bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون الله أكبر. سمع الله لمن حمده ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. في اللي ورحمه. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر.
الله أكبر بالله والحمد. الله أكبر. الله أكبر. والتحيات. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. الله أكبر. بسم الله. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام عليكم يا أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا كما صليت على سيدنا وعلى آل سيدنا اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار السنة.
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 سبحان الله. سبحان الله العظيم بحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم